Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷаи. Инак видеои нав ҷавоб ба саволое ки ба мо пешкаш карда буданд. Мо саволоро боз мисли барномаҳои пештара ҷудо карда саволое ки бисёртар такрорӣ набуданд ана ҳамонро ҷавоб метаҳем ва ба саволое ки бародаро ҷавоб намегиранд дар инстаграм метавонед саволотонро пешкаш бикунед. Шурӯъ мекунем. Тоҷиддин навистай: салому алайкум бародари азиз, дар бораи сӯистифода аз мансабҳои давлатӣ каме ба мо маълумот медодед, то ин ки имрӯзҳо мебинӣ милисаҳо ва дигар коргаро айрӯи вазифаҳои худшон каттагӣ мекунанд, моро гапзанӣ намемонанд. Ҳамин чӣ хеле ҳаққу ҳуқуқи одамо ва истифодаи мансаб. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ ҳама дар назди қонун баробаранд. Яъне ки зану мард дар назди қонун баробаранд, новобаста ки ваз коргари давлат аст ё ки дигар чиз, ҳама дар назди қонун баробарай. Ва оиди сӯистифода аз мансаби давлатӣ дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 314 омадагии сӯистифода бурдан аз ваколатҳои мансабӣ бо ҷарима ба андозаи аз 250 нишондиҳанда то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад ва ё ки ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. Инак саволи навбатиро навистай Шамс: бародари азиз, прокурор ё ки судя соҳибкорӣ карда метавонад? Дар ҳамин бора каме ба мо маълумот медодӣ. Мутобиқи моддаи 318 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инак дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам омадагӣ дар боби прокурор, яъне ки ба прокурор машғул шудан ба соҳибкорӣ манъ кардагӣ ва дар Кодекси ҷиноятӣ низ моддаи 318 омадагӣ иштироки ғайриқонунӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ, яъне ки бо ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё ки ҳамун вазифашон дар вақти фаъолият озод карда мешаванд. Саволи навбатиро навистай Мавви: ассалому алайкум бародар, ҳамаи комментариҳои шуморо ман қариб мехонам, савол метиҳанд ва шумо ҷавоб метиҳед. Умуман савол ҷавоб дар бораи хизмат, акти никоҳ, алимент ва дигар чизҳо. Ман хостам аз бораи таърих як чиза аз шумо пурсон шавам. Дар бораи ориониҳо каме ба мо маълумот медодед ва аз кадом қабила буданашона мегуфтед? Ориёиҳо худи ориёҳо аз қабилаи Ария мебошанд, яъне ки кишвари ориёиҳо сарзамини соҳили чапи Сирдарё ва баъдан сипас заминҳои соҳили чапи Амурдарё ва сарзамини имрӯзаи Туркманистони ҷанубӣ ва Афғонистону Эрон. Алекс навистай: ассалому алайкум бародар, як савол дорам. Ман двойное гражданство дорам, тоҷикӣ, русӣ. Ман дар Тоҷикистон тӯй кунам, ЗАГС накунам, биём дар Россия ЗАГС кунам. ЗАГСа дар паспорти русӣ бизанам, дар Тоҷикистон ягон ҳамун ҷавобгарӣ дора, амира ҷавоб медодем. Мақсад ки бародарои азиз, ман ҳамин чиза чандин маротиба таъкид кардагиам, пешаи ҳамин савола ҷавоб додан ман мехоҳам як чиза ба шумо бирасонам. Вақте ки ман мегӯм қонун дӯзанагиро манъ кардагӣ, баъзан нафаро менависанд ки ту мусалмон нестӣ ё ки қонуни мақсад дӯзанагӣ дар ислом омадагӣ нестай, бояд 4 зан бигирӣ. Бародарои азиз, ҳамин савола вақте ки ман ҷавоб метавам, ҳамин бародар саволи дунявӣ додагӣ, яъне илми дунявӣ, илми қонунӣ додагӣ ва ҷавоби манам ай қонунай, яъне ки ман тарафдорам ва қабул мекунам ки дар ислом иҷозат ҳастай то 4 зана гирифтан ва ман чиза қабул мекунам, тарафдорам. Лекин аз рӯи қонуни давлат бисёрзанагӣ манъ карда шудагӣ, ҳам дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мисол ҳамин чиза ҳозир ба чашми ҳамаи мо шумо маълум аст ки мақсад занҳое ки дар айни ҳол зиндагӣ мекунанд ба занҳои пештар буда муқоиса карда наметавонем мо шумо. Мисоли гап мегирем, мисол агар ҳозир ягон мард 2 зан бигира ё ки 3 зан бигира, изанаш ба иш ҷанг мекунад ва қатъи шавҳараш ҷанг мекунад, ноҳурматӣ
احترام میکنه. مثال همه چیزها را به نظر گرفته قانون بسیارزنگی را منع کردگی و اجازه دادگی نیست. و آیدی سوالی برادر که در تاجیکستان زکس نکنه و در روسیه مثال زکس کنه به جوابگری کشیده می شود یا که نه، به جوابگری در همون حالت کشیده می شود که مقصد یکی از زنهای تو یکی از همسرهای تو دعوا میکنه نزد قانون، یعنی که از بالا شکایت میکنه که مثال همین نفر در بالای ما زن گرفتگی، در همین حالت به جوابگری کشیده می شود، یعنی که به جوابگری جنایتی کشیده می شود. احمد بوریوف نویسه اکا یوریست همی قانون قبول کردن سومی پاتنت نسپرین یک مدت همیرا یک میفهموندی حالا یگان معلومات در باره ای برآمدگی نیست، یعنی که پیشکش شدگی و حالا یگان چی به امضا رسیدگی نیست. عبدالرحمانوف نویسه سلام برادر رحمت، شما وری فرزندی پدر و پدرتون رحمت، پابراتسکی رحمت، هزار رحمت خدمت رحمت. алишер халилов нависаи коркунҳои давлат хичон медонанд ки нархҳо дар бозор боло рафта истодааст. вайҳо ҳам низ аз бозор харид мекунанд ки ягон кас пешгирӣ кардан наметавонад болоравии нархҳоро. кризисда ҳамин хелай ҳамавақт хоҳӣ нахоҳӣ нархҳо боло мераванд. аз ин давлатдорону аз савдогарон зависид намекунад. вазъияти иҷтимоиву иқтисодии дунё ҳозир ҳамин аст. дуо кунед ки аллоҳ тесар ин вирус нобуд кунад, вагарна зиндагӣ вазнин мешавад. برادر عزیز، من با یک گپ طرفدار نیستم که وضعیت اجتماعی و مالی دنیا مقصد تو گفته است که در همین حالت قرار داره، یعنی که به همه ما و شما معلوم است در روی دنیا در دیگر دولت ها این چیزها به چشم رسیده نمیشوند. برعکس نرخ‌ها ارزان شدگی‌اند، بعضی چیزها به پول رایگان برای شهروندان همان کشورها شدگی و در جمهوری تاجیکستان سوداگران از پیش خودشان میکنند یا که مثال به ما معلوم نیست نرخ‌ها بالا میروند، نه که دولت کارکنای دولت همه چیز نظارت کرده است. امروزها با چشم همه ما و شما معلوم است که در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در خوجند در همه جا قریب به همین خاطر یارمارک‌ها گذرانده شده است. نرخ نوارا دولتداران ارزان کردگی‌اند در همو یارمارک‌ها. اینک برادرای عزیز ویدیو را جمع بس میکنیم. یگان سوال دیگر باشد سوالتون میتونیم به ما پیشکش بکنین. سوالای نو خیلی شوق‌آورتر بسیارتر شود که تا ما هر وقتی برنامه کنیم میبینیم برادرها میبینیم سوالا با هم سوالای تکراری برای همین ویدیو کم رو است. در کانال ما یوریست جای پادپیسات کنین. در پناه الله روشن نماکست.